Ajde, već se slikamo ili sada je koji je vela. Braća i sestri, nekaj treba mikrofon da me čujete. I vas zamolim, naša ta maršruta telješka, da pomineme onako najdostoinstven način, najmiren način, nikoj da ne podregne na nijedna provokacija. Site dostoinstveno, bez bilo kakvog zbor. Ovčešku, ko zbor na to mjesto, kraj na to naša destinacija. Pred da trgneme, podadam zbor na našиот брат Горан, да каже молитвата и сите вие по него да повторите. И благодарам. Добравме на ова свето место, за да започнеме едно големо дело. Враќање на Македонија на македонците. Да го Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови од Твоето наследство. Александра, ма гледаш